clear tu zong zong te in zava in chibai abuk le vek chiu ni zena video kan en ho tur le kan ngai tu ho tur hi voin lama video Siha District Hospital a video viral vak chung chang kha Siha District Siha Bial tu MLA zom tak Dr. K Beichuan Health Minister Pirin Puin hena malak saktura le kha thon le side B lampang doctor tena video viral chung chang an minute akha zaina hianin karon chiar chuak don ania video viral vaka kha kan ria nimin lam thil thleng kha nia ma se video hi voin lama chau Mizoram a viral ta vaka chumi chung chang chu side B lamin thutharan ron naya ti chuan BL2 MLA Dr. K Beichua point Health Minister zom takpirin pui hena lekha athon ve bok ni chumi chung chang chu zena hianin kan chiar ho don ani chiar don chin te Member Mizoram Legislative Assembly Aizawl Mizoram dated Aizawl the 27 May sang ni somni pali dear pirin pui det ni somni paruk thanga sang ni somni pali Sunday jingda ruka pilen chi kumsom kwa of Sihatla 3 chu accident awang in Siha District Hospital emergency panpui ania ril runa thak takin dar ni thleng doctor tu main an eten lo ani ome hei wang hian a chung te lungoi lo chuan ril runa takin casualty atangin in lama ain la let tamaya hei hi keima ngei point ka hriatin ka biala thil thleng ani nangin poi ka ti a pilian chi hi line atompo ka ti Siha district hi district senior le damdoin po Mizorama a senior bearer zingami kan nia sarkar point min ngai poi mo in a thai chin china doctor thatak takte po min du saka alomom kan ti hle chuti rol chon he thil thleng hi medical negligence ni na langa kan phalama kan kal chauze na tura thlengnon to lo tur le kan doctor te po in mi pui rong thazoka an bol thainan mi lo hriat saka tru langa ma min lak sak turin in hena karon thlene tin pirin pui hena Dr. K Beichua hian le kha thona Dr. K Beichua MLA 39 Siha constituency Pilarin Pui Hornbill Minister Health and Family Welfare Department Government of Mizoram tin Dr. K Beichua hian Pilarin Pui Health Minister nena hianin Siha District Hospital video viral chung chang kha malak sak turin athlena ti chuanin doctor ina thuan chu hi kan chiar vele don ani afi alo de uleka kan lo chiar balha de ni pon min thetiam mai don ya doctors meeting minute district hospital Siha amun DMS office ahun ni somni pasari thanga sang ni somni pali monday Chairman Dr. Sila Rosanga District Medical Superintendent Agenda District Hospital Siha video viral chung chang soi ho na zia ki a fi alo khop maya a blar da vak maya kalo chiar balha deu ni point kan thathiam don ne det ni somni paruk thlanga sang ni somni pali Sunday jing tong trai kal turin kongsira an huwa District Hospital casualty an hruai thlen hi daruk le ni somnga panga AM ania a vitals chu heng tiang hi ni a BP hi za som thum pani som kwa pani ani ni a complain chu anak veilam na tia na chok na an lo pek sa to awangin casualty a pek non le ngal chu a chu lowa aron throi tu health supervisor pension chuan angaya emergency ward a mutirani doctor on call thil ngal ania X-ray chest le X-ray pelvis lo ti turin alo shil tunlai tak hi kan district hospital X-ray room renovation kan ti lai ni awangin abangte tuipek reng angaya chu wangin kan X-ray call kan on ngam lova abulok nursing home kan tir thin ani nursing home lam inform an ni a dar som lem ni som panga ema local turin an ti a dar som lem ni som panga vela an chuk tira an ron let le me uchuan chun dar som panhi apel to ni ti chuan on call po a in thlak man to a X-ray
result chu on call thar WhatsApp a thon ania ko ran program alo nei lai ani awangin x-ray result a ena fracture amulwa chest pain anei tel awangin ECG lo ti se an program zo vela aron eten tur thu alo changa an program zo vela a han kal chuan dam lo te hi an lo in la chuak man to ani dar khat le ni somli panga PM a in la chuak ani hemi chungchang a hian medical officer le nurse urgent meeting ko ngal ani a on call duty chungchang le mo phun na te po in riat tir non le ni in pun nuwa heng tiang thil hi a thlen non to lo nan malak ni se kan duty rule te po zom tura tran lak thar le theu ni se kan ti ani kan meeting a hian chief medical officer in min ron tel puya fui na thu thatak tak min sil bok ani Dr. C lo ro sanga district medical superintendent district hospital sia hain ninga sign nan bok ani le khati song kha video sia ha district hospital video viral chungchanga site b lampangina thu tharon ron nei chu ania khati song kha video kan siam thei chu ni le ta mai ta se ni danga video thar dang nei kan mole theu don nia